What do you want? Free Aceh! What do you want? Free Aceh! What do you want? Free Aceh! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, mandung puja dapo sirapa Allah Subhanahu wa taala. Menansi selalu dan salam saban-saban kita yang bersampa ke panguli alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uronyo nak ke tanggal 1 Oktober 2022. Nanlun Muhammad Hanafiah. Asailun Matang Lumpang 2. Lun nak ke siro kedua ASNLF, Aceh Sumatera National Liberation Front, yang kedua sampo uronyo. Lun kena pegah, kena pesampo bak videonya nak ke. Lun atenan pribadi, lun support, lun bantu, lun sokong. So mantang, pu mantang nan jamaah. Atenan lawan sipai atau Indonesia untuk kepentingan nasional bangsa Aceh beserta sarung-sarung jaroji. Lun sabi-sabi, lun bantu, lun support, lun sokong. So mantap, pu mantang nan penggerakan, pu mantang nan jamaah, atenan melawan, atenan talawan Indonesia beserta sarung jaro untuk kepentingan nasional bangsa Aceh. Lum siap, lum madu. Pu ke pikiran, pu ke wate beserta ekonomi. Terima kasih. Lo akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. What do you want? Free Aceh! What do you want? Free Aceh! What do you want? Free Aceh!